Tribunal Constitucional Paumalignin Francisco Morales Arabia, Hinayatak Centro de Estudios Constitucionales y Achayhuasipa Director Nin General, Magistrado Helder Domínguez Jaro, Umalirunku Internacional Juñunacuita, Yamkaikuna, Hinayatak Musukruaikuna, Integridad Judicial Jatipaikunapi, Kaimi Hispirum, Oficina de Control de la Magistratura, Okma Huasipa, Tabachunka Pichkayu Huata Hispinimpi. Ancharik sirikuyuan michayarikamuni magistraturapa órgano de control wasin tawachunka pichkayu huata hispiningman. Lliwllam kainakuna, runakunapas katipaskam kananku. Control niskawan yuyarinapak imaruananchiktapas, manaruananchiktapas. Chaynatam rimarikun Francisco Morales Arabia. Tribunal Constitucional Payuyaymanayninmi Poder Judicial wan Minkarikuy Pisayan. Kuskam llamkanku, ruwayninku tinkuna kuskanrayku. Kaypim jurisdicción hinayatak derecho kunapa amachaynin, Constitución man hapipakuspakanan. Chaynapi suyu illinampak, hinaspapas kawsanampak, Constitución man hapipakuspa. Derecho kunaman, hinaspapas justiciaman. Chaynatam rimarikun Morales Arabia, pero suyupi jurisdicción constitucional pañauparinin, sutichaskarimaripi. Hatun Juñunakuytam hallarirachin Poder Judicial Paumalignin Javier Arevalo Vela. Rimarinin pimniramun, Tribunal Constitucional mi amachan imaruanatapas, Constitución kaskan manjina. Tribunal Constitucional.